अदगी कनो मेंबर कहीं माना हाउस हाइबा करी है व्हाट यू वांट the war which is happening here in this region maybe masi war between China and America oi basu yai haibini ba moi gumba ngang iba santoi ba sumai irang sagali ba se member oisano anybody moi the nation sigi state sigi tranquility da harmony da thugai ba gi dong moi gi mathak da koi legal action to gudo European country America gi China gi mayam sing sigi lairiba mayam sing si engselakpa khoi gi masi India gi disa ai khoi gi ek iski policy sida hangdureba trans asian highway ai khoi gi Manipur phawrga hangdureba si Kaladan project ka masi samnareba mari leinareba si sir India gi oinadi yamna masi gi lane akhoi gi road si masine masi khaktane ba yam maruiba important road si masina South Asian countries samnar kaduribni aduna maram boy kanda masigi lane road se masi India ki di khwai chaw amane ba South Asian akhoi trans Asian highway South Asian country connect tawri sing si aduna maram boy kanda masi international intervention miyam ama leitaba natte aduna asai gi it may be possibility that masigi akhoi gi conflict si Honorable Prime Minister na kui na wangang driba, External Affairs Minister na. Despite of this thing, Honorable akhoi gi leader of the House na, masida akhoi gi illegal immigrants sang ay haibase, masi India na concern tau gadabani. Adu yam na serious way na India government na lawid risi maram si, masi swais de sida, akhoi gi geopolitical gi matter si, ngasai gi to country na ngasai gi Aung San Suu Kyi gi PDF people sing si connect wi adagi junta army sing si China Russia no connect wi aduna masigi war si the war which is happening here in this region maybe masi war between China and America oi basu yai haibini ba then aduna maramur kanda Honorable Prime Minister na ai khoi gi masigi si yamna serious oina adai visit tawide America na mu hairak pawa kiba adagi China na mu hairak pawa kiba adugumba dauna ai khoi gi tongan ba version statement of the different countries miyam sing si lai basi su hoirak pa yai aduna masi ai khoi state government na akan ba strong government na darkar lai masigi strong government na react to darkar lai defense to darkar lai maduna masi na maram orkanda August House asina Honorable Deputy CLP Leader, Honorable Leader, akhoi CLP Leader na thambiri bai khoi gi members sing opposition na thamjari base masi lobi yo akhoi masigi home ngasi gi police thok pa sida masigi concrete solution ji oiba road map si to hodrabadi akhoi house si phambada ikai rakaduri haijabni lastly sir adai amaduna kano member amaduna kहीं mana house haiba Bangladesh ki matok tani kari hai na mai what do you want Bangladesh ki di United States ki America ki kan om pi de bine moi gi base area ma airport base ma pi de bine ba masi hasina lo thoroi se America ki influence ga akhoi jo illegal immigrant de pithok na bi rang ho ga ro Manipur sa illegal immigrants in Manipur se pithok na bi dong ki rang ho ga ra irang sakat ke ha ra ma aduna sugumba meeting si the moi responsibility fix to them ne koi Honorable Speaker sir if anything goes wrong and comes wrongs moi gumba ngang iba santoi ba sumai irang sagali ba se member oisano anybody moi the nation sigi state sigi tranquility da harmony da thugai ba gi dong moi gi mathak da koi legal action to gudo aduna sir pangang na ba pangsak sang na ba se phatte emotion da kari tawdri ke sir kari tawdri ke mitok khanto oina si anirak ahumrak mitok khanto o deport tawro noi gi indigenous people do kanjona bagi damta mitok khanto o home ministry dagi sir se la kana khanto pa horo ba se how tawdri bra se si no mo da ngangde no mo da pande
नोंगत मिथो खंदोक हौरिसी कमाय तौरगे कयाम फंगगे केदौरगे नोंगत पंदेबा सिगी नत्राबा अखोइना ngasi तालिसे मणिपुर की मियाम तालैसी सिगी नत्राबा मिथो खंदोकनबगे बायोमेट्रिक लौरगा खंदोकबा हौरे सर सेकेंड फेंसिंग ngасai केनोनसु हंगिबदो फेंसिंग नसिनसु हंगिबदो फेंसिंग ची यो कयाम साथीना भारत सरकार सीरियस होय लौगे से सिंगारंग हांगी सेने हानगी 80 मा 10 लेगरे 80 मा लेरे 40 मा सैंक्शन तोरगान ngasi वालौरिबा 240 से सर से आई सागे फतांग द पिजगे 240 से थूना तोरकान मसी लोइन मणिपुर की एरिया सिंग लोइन थूना खागदमनेना ऑर्डर पिरइबा सिदा थबक तौसी हारिरा खोइ खनजी हारो मणिपुर प्रजा मणिपुर लेरिबा येलहोमी अखोइ मयाम सि कंदनबगी थबक तौसी हाइब्रा नत्रगना पॉलिटिक्स तौसी हाइब्रा इरांग सागसे हाइब्रा भारत सरकार ने करी दौत्रब लेरिगे हाइबनि दैना हाइदि एफएमआर प्री मूवमेंट रिजिम ना किलोमीटर निफु चंगगा लेरमबदु स्वासमा स्वराज मैदाम की मतलब सब्जेक्ट टू करेक्शन तरातरुक कक्थकरे ngasi maduna marum warkan ai khoi demographic imbalance ama manipur da lae ai khoi gi leiriba keno mayam se indigenous population masing yam je jaba mayam se mang gi bata re habdi pre moment regime suspend ta ro jik thami ba khoi state government na power piri home ministry na keno da external affairs ministry da iraga decision lori ba fencing khaba gi wa loire FMR ka thale then mito khando ko hore kari wali ge khoi demand ba NRC formally home adagi parliament gi or cabinet gi lakadu du ni ba khoi ngai dis but NRC lakte ngai de so ina nan hai ba NRC ga mana ba thabak di hore ba sigi issue si the core issue si de suchat re ga no mata si kari toruge na pande hangde ba sigi core issue ekoi na thabak chi Bharatiya Janata Party amadi NDA gi alliance na Manipur gi yamna tangai phadaba pot mayam na taliba demand mitok khandok pa hore foreigner act ki makhada Indian foreigner act ki makhada every district ki SPC foreigner returning officer in Hapakanda detect and deport mangonda empowered to yadana khandok pa hore husi continue to have gi sesule sima leire si khandok pa hore ba si da si gi matung da mo fencing leita bagi ni na to bu husi fencing si gi apun ba loina tawro haidana masi loina si order to ga leire then FMR pre the sangthong janghen yaram bodu ji pre moment regime du ji visa already sang ba yaro visa or nikari card keno do passport visa amadi passport already ji sir si tor madung sangthong janghen yaro sumai to guna ikoi kanna bu honor pa gi thabak se ayam ba finishing tas pira ba matam ji da politics tawra ka panga nga ga santhu ga tawra ga le